Good evening and welcome to the first live coverage of the Arctic Winter Games 2002 here in Aallakaatitsivimmit, Greenland. I'd like to introduce my co-host, Duban Rebelsen. My name is Hans Pavia Rosing. Yes. Then we want to welcome French people in here, French-speaking people in here. I'll do my best. Bonjour et bienvenue au Grønland. Et la première transmission directe le jeu de l'Arctique. Der er Rosingøm, Rosingøsunga. Dobrevic, Dabro, Bashalevich. Yes. Og jeg siger så var chukotka med uddet. Jatki domken dori. Inupiat, nakuratiut, eller skal vi paradaretti, damasi. Ja. Inutitut. Kanu ingi imaqaluunniit quviasugikti. Soona minuutsinni isiinnaartus tamassitigilluaritsi tassa ullumikkut aallarteqaat utarqisagut sivisoruissuarmik. Taavalu sapaatugunaa unnui tamaastoqqaannartuma allakaatitsarniarpugut ullun tulliutun ulluunnukkut quliqeqqaningaanniit. Taavalu immiussat ulluingerlanaan immiussat aamma tigerarnerit maanga takutittussaassagut siulliulluusuna unnum takussarput tuvarma. Takussarput nunavimmiit alaskimi allanillu nuumutikerarnerat ta silaannakkoorti tastaasarsimagamikkit akilnermiutorlu qangattajunnik tastakwa angallannerannut ullum sapaammi malinnaaffiisimavut takanna. Siullerpaamilli Arctic Winter Games-aqartalermat tassa 1970-mit Kanadap avannamut kippaissuani yaulunaaffimi ingerlaneqartumi peqataayussat unammiartorfissaminnut timisartumik ingerlaneqartuartarsimapput tamatiullu unammeqataayussanik assartuisarneq suliaasarsimaruq annertooq sillimaniarnikkullu annertuumik piumasaqatitaqartoq Nunatsini siullerpaamik Arctic Winter Games-aqartitsinissami peqataayussanik angallassinerit tamarluinnagaamik taamatuttaa silaannakkut ingerlaneqarput uqaatigineqartumik aatsaa taamak annertutiisimik Grønlandsfly uqaluttuarasaanerani taamatullu akilerngub nunattalu ukornanni silaannakkut ataatsikkuortumik ingerlassineqarluni
ippassaq arfiningornermi nunaumi eqalunniit KNR-lusuarmut timisartut puung 737 tallimat ualip ingerlanerani tikissimapput taakkualu ilaasui nuummut tassuinit atorluit atneriarluni timisartuussinikkut assartorneqarsimallutik immikkullu unammiartortut pisataat tassuuninik pingasunik timisartuuneqartariaqarsimallutik nuumi timisartunik mitsitsisartut ippassaq arfiningornermi tikittussanik aallartussanillu nakutilliinertik pissuissamasut ingerlasimasoq oqaatigaa naak ulluinarni suluffiineqartartunit allaanersuteqalaaraluartoq тассамарфингорнэрмингаани инагиннаасуми соорнами аллаангами инуиссисамааллу тассуле суливугу уллунааллугу инуи таасиннаасаалуарлуни уллунаавиллугу тимисартут тикиллути ааллартаартаарсмангами таа сулиақарнерувуси налигиннаасумингаани я уллук тассами уллуналигиннаасут мингаани ингасангиннерунгиккалорпо улап имату улапингнерунгилагут сен уллунаавиллугу сулиақарпугу соорналими тимисарту арлалерия тикиссимангами ааллартаартаарлутиллу налигиннаава маани нуумми контролторнами тасса накутиллиисарфими инуиссисамат сулисарнера я уллуиннарни тасса мааннакку таллимаавугут сулисуттаава тунумут сулиартортарлу таписаратта таа налигиннаасуми сисама пингасусисамами саанмааниттарпугу таамаатторл кисани тиммисартут арлақангаатсиартут арфинингорнерми маага нууммут миттариақартарсимаппу аалларлутиллу наккутигисассат аннертунерулаарсимассап илаан тассами иппасууллуингерланаани улапиннерулаарпугун кисианни ингасангиккалорпу иматут имаат тоқ планликернера ингерлаллуарсимангами таа тикиллути аалларлути пиффисса эққорлугу аюнгитумингерласимангами иппасса активин такамсақарнерани нунавиммит кубиккимит норсветсеристориамит аласкамит алланиллу KNR-lusuaq akusarlugu nunatsinnu tikirartut nunatsinнут акуерисаасумик тикиссиннаанераннут уппернарсаамик пеқарнерсут тамарлуиннармик политиниит мииссорнеқартариақарпут KNR-lusuarmilu политиит марлуусут нуумми политиник марлунник икиорсорнеқартариақарсималлутик KNR-lusuarmi политиip John Thorsenni поqaatigaa siumoortumik tikirartussanut pilersaarusiorluarsimanerut sulineq pisarилluinnartumik ingerlatikkaa имаассимаамими тикерартусса тамарлуиннармик сиумоортумик қарасаасиақ аторлуу навинаарсорнеқарсимаппут мииссоққиссаарнеқарлутиллу ангаласиннаанермут уппернарсаатит эққортумик таманит пигинеқарнерсут тигиттумуллу атаатсимут минутсит миннерпаамик пингасут аторнеқартуссаагалуартут секундтит таллимааннаат аторлуит пассимик миссуинеқ ингерланеқарсимао тикерартуниллу арлааннааниллуунниит наамаиттааллиумик тунниуссуқарсимангитсоқ илангуллуу уқаатигалуу Sabandanga unammillapuga pikorinnerusunga ajorsamrakuererusunangu imminoqaffasarniarpunga orlugumamagertissaanga ajatsikuma yaqtissamara angurusutara sukatarnisamude piarersimavunga unammeqatikkasaversillungi uperinninngittul pasitillungi utartinikuusaratakkupo kisami takkupo ajungavunga pikorinnerungama piarersartuarneerunigungama KNR-lusuarmiit nuummut tassa pisutamarluinнagaamмик ingerlaneqarfianut ingerlaarneq timisartuni saqasunit uqaatiineqarpoq immikkuullarassусеқарнера малуннаарлуарсимасоq ilaasut inuusuttorpassuit kiinnat ilassiortut pissanganermillu ilaqarluartut ilaasalu angalanertik atorluarsimavaat
Sapaatip akunnaata tulliani tassa arfininngorpat marsip 23-ani tikeraa taakkorluinnaat Arctic Winter Games-imut peqataartortut aqqu taannarpiaq atorlugu utimut angerlaajartornorminni atortussaavaat Timersortartuneqarnissami sullinneqarnerit taakkorluinnaat killeqarfimmi nakkutiineqarnerit taakkorluinnaat ungasissutillu taakkorluinnaat taamaattorli inuttut pisuunguallaateqarsimaneq annertooq angerlamut nassarlugu apuuteqqittussaallutik. Way to go, Luke! Thanks for the invite. Maaninoommi Arctic Winter Gamesin peqataartortut angalassimaqaat siornatiut misililtarlugu aqqut imaannaangitsorsuuq piffis iluatillu aamma kingumut tigilluaqqoorusuppagut tigeartamaasa. As you saw, it was a long trip for the participants of the Arctic Winter Games, and they have a long trip home. We will welcome them again and hope they will have a real nice and good stay here in Nuuk. Mannakullu Arctic Winter Games-imut peqataartortut nuummutigaarnaanit tagulittilaassugut. Now a few sequences of the welcome of the Arctic Winter Games athletes arriving at Nuuk. Timersortartut Arctic Winter Games-imi unammeqataasussat amerlanersaat nuummut ippassaq tigipput timmisartut atnit ulloq isuqqarluutikaartik nuup mittarfiata timmisartut inersuisa ilaanni tikilluaqunaartartik. Please go ahead. Amerlanersaat ippassaq tikeeraluartut taamaattu kalaallit amerlanersaat ippassigamili tikeersimasut taamatuttaa ruslaanimersut aamma ippassigamili tikeerertut timmisartut inersuani tikittut allat assingalugit аллаартасаминник исарнаатаминник ааллерпут тикиллуақусинерми икиуттут түйют миссаанииппут таакку унаммеқатаасусса киккуунери компьютераминни иммиуссаатигерерпаат таамаатсик унаммеқатаасусса киккунгалуартуллуунниит компьютериккут такусиннааттуит. Hi, I'm Tracy Ball and I'm here for indoor soccer with Team Alberta North. Let me look at your card. Thank you. I'm Reese Anderson from Grand Prairie, Alberta, Canada, and I play soccer. My name is Andre Aceman, representing Northern Alberta also, and I'm in table tennis. Hi, I'm Nicole Van. I play soccer for Team Alberta North. My name is Ryan Audie, and I'm from Canada, Northern Alberta. I'm in alpine skiing. Hi, I'm Charlotte Horn. I play soccer for Team Alberta North. Mary Jo Badger. From where? I'm from Alberta, Canada. Which kind of sports? I'm a cultural delegate. I'm Roberto Lopez, and I'm from Grand Prairie, Alberta, Canada, and I'm soccer too. Abby Gutsumer, and I'm from Alberta, and I play cultural. Unimmersuariat niunnua tungaannut amarlassuillit ataatikku tikinngillat taamaattor ilaatigut ataatikkuuleriaraangamik inuasaartaqaaq. Welcome. You are about to receive your personal ID card
Please wear your ID card visible at all time during the games. Aaqqassuut sinnerluit juagalyyuppart ullumiqataasusanut tikilluaqusarpu naak tamatigutigiittu taama pinneq ajoraluarluit amerlanersaannut taamannak tikilluaqusarluni taannaannaangilarli aammali Arctic Winter Games ilisarnaata tuttu nuannequtaalaippoq tikittunillu alutorunaartaqaluni. Siusorussarmi angalisinnerluti taamaanganuumutigittut unammiartortut atuarfun sisamanut inissinneqarput tassanilu maaninnerti tamaat sinittassallutik tassa unnummut sinilluornisaat neriutigisoorput atuarfin taakunani ulermanna inussivimi ammaanersiorneq sioqutilaarlugu Timersortartut katuamiit ammaanersiorfissamut ingerlaaqatigipput. This afternoon, just prior to the opening ceremony, all the athletes from the various Arctic districts that came here to Nuuk had a march through town from Qaduaq to the hall in Nuussivik. Ualaq manna ammaanersiorneqsiuqqullugu sila nillilaartukasik nuummi Arctic Winter Gamesimi peqataasussat tamarmi kultuurikkut illorsuup katuap silataani katersuupput nuummi eqalunnilu siullermeersumik issittormiut Timersortartuisa unammiuarnissaanni nunat uku peqataatitaqarput Alaska 113-nik Ruslanni issittortaannunat immikkoortui regionimarluk aallartitaqarput Tjukotka 30-nik aappaatullu Madagan 17-nik Kanada avannaani nunat immikkoortui tallimat unammiaartortitaqarput kuusut Yukon 119-nik Alberta North 76-nik Northwest Territories 100-nik nunavik 16-nik tallimaatullu nunavut 77-nen aallartitaqartut Tavlu nunatsinni Timersortartut 164 peqataaput tassakasilluit nunat immikkoortui qulingiluat nuummi Arctic Winter Games-eqarnerani ukiormanna 2002 peqataatitaqarput nunat assiingitsut peqataatitaat immikkuullarисsunik atissaqartinneqartarput ilaatigut alutornavissorsinnaasartunik taamaammallu kikkut alutornarnernik atissaqartinneqarnersut soorlu unammissutiineqapajaartartoq tallimangorpat unammersuarnerit naammassipata Timersortartut pisarnermissut amerlasuut atisaminnik paarlaateqatigissimanissaat ilimanarpoq nunaaqutarsisamangullersoq Timersortartut tulleriaarlutik katuap silataaniit pisummik naalakkap qaqqaata eqqaanut Timersortarfittaarsuarmut inussiimmut ammaanerseriartukaallutik ingerlaartut malinnaavigissavagut
amok. Ubimanek, pride. Ikingutigiillu. Piqannaariineq, friendship. Asuissusoq. Piyumnarneq, endurance. Numi maannakut ullumi multihalimut ingerlaarnersuaq takulaassaarput tiusifiilaasaarput. And now we are going to watch something from the march today and to the opening ceremony. And there you go. Mannalu tikilluaqqussaarput Hans Holm 1972 kalaallini siullerpaalluni Arctic Winter Gamesimi peqataasimasoq ingiaqatigaalu maanna unammersuarnissani peqataasut nukarlersaat arnanguaq lypert taakku peqatigillutik ikumatitaliaq ikissavaat. And now we should please welcome the Honorable Hans Holm, the first Greenlandic participant in the Arctic Winter Games 1972, and the youngest participant, Arnanguaq Lybert of Team Greenland, bearing the Arctic Winter Games 2002 torch. Ikumatitaliaq Miki Jakobsen-nimit, Camilla Nielsen-nimillu, illusilersorneqarsimavoq, saviminilernermillu ilinniarfimmi ilinniartitsisut ilinniartullu suleqatigiilluit inaarsaarneqarsimalluni. They too will ignite the new Coast Society cauldron, designed by Miki Jakobsen and Camilla Nielsen, and made by the students and teachers from the Technical College in Nuuk. Hans Holm and Arnanguaq Lybert. Give it up for the torch. Thank you, Hans Holm and Arnanguaq Lybert. Mannalu unammersuarnerni peqataasut uppernarsaasussaat Eufenia Kreutzmann, Tobias Müller illusassarput uppernarsaallu atuarneqassaaq. Now, for the participating oath, we would like to present Eufenia Kreutzmann and Tobias Müller. In the name of all participants, I pledge to embrace the Arctic Winter Games in the spirit of fair play and cultural exchange, respecting the traditions that govern them and celebrating the honor and excellence of our teams. Thank you, and good luck, everybody. Inersimasullu aqutseqataasut uppernarsaatissaat arpattartumit Kim Godfredsen-nimit atuarneqassaaq.
We should now say for the official oath, here comes Greenland's greatest athlete, Kim Godfredsen. Hello, athletes. In the name of all sports officials, I pledge that I will officiate in the Arctic Winter Games by applying and interpreting the rules with total honesty and impartiality. Good luck. Aallakaatitsivimmit. Manager Arctic Winter Games International Committee Herfra, Jens Lennartimit, Margit Motsfeltimillu, Amunerassaq. Ladies and gentlemen, now the raising of the Arctic Winter Games International Committee flag. They are raised by Jens Lennart and Margit Motsfeldt. Ja. Mannakullu ammaanersiarnermi aallakaatitsilinginnermi erinarsortartorpilulluunga taavalu erinarsoqatassami nipilersoqatai tigulaarifigisavagut. And now, prior to the opening ceremony, we have a young artist called Bilu Lønge and her group of musicians. We're going to hear a song from them. There you go.
Seqiner nu i sorg. Daguan abut atto. Daguan sikuperut to. Daguan asallersoruna. Isivi daguan ilulissat immame. Isivi daguan imaqit tariso. Besait lammine amma uanganunarpu. Allanet damanne kusanaum leruso. Asanaum leruso. Kusanaum leruso. Asanaum leruso. Brilliant. Thank you very much. Mannakullu pisusset sapagunnorn akkersumi pisusset sammilaassavugut. Tässä ennortunorsumik Arctic Winter Games-mingaanniit pilersaarutit taavalu AWG-kullu pilersaarutit tularfiinaassаллуит. Pisoqartoruissuusussaarormi ultamaasa ullunangiallugu tas unnukkullu allagatsartussaaгаtta. Now let's turn to the events coming up next week. The events during the Arctic Winter Games, all the different things that are going to happen, at least some of them maybe we can reach tonight, and what's going to be shown on television and what's going to be heard on radio of the Radio Greenland. Siulluullu Claus Nielsen tikilluarit. Illutaani Timersortartunik aquppattaamoqarsinnagut Arctic Winter Games eqarnerani. Qanoq oqaaserparuissu atungaluarluit oqultuassaqarpu аллартерерпут уллумиккут паасисаунааперторлуит. Natunga qassuung nuannerpo nuannarpugut tamatta aangitim ingar aalartilluarma taulu timersuut ingerlapput aallartinnaanut soornam аллангуутеқарникуу кингуатоорам tikit kingilliit ippassaq ullaa ataatigikkama taamilillun timersorna arsaq illuun arsarna kinguatuulaarlun aalartippo kisi аллангуутеқараарlun Tästä annousum attorneqarp massakku badmintonam attorneqalaarpu ullumaam taak aalarterana kuami. Qanormi tamakku allanguutit aamoqolarnangitsumit allangortoqalaartassaa sapagunernerlana qanu illu inuippaassinnaassawa allangortoqassappat. Tas ingerlaana arlaan soqaangan tusaasiortun kilerriitiisarparput taalu aqutsunun aquttuyaam ingerlaan kilerriitiisarparput taalu programnu taam pisaqassappat tassanasarparput taa Aflastavlen livingavin ikkusortarparpu. Tästään ingerlalertartaan. Soorluqartunga pisissarpat passoruissuupput sorparuissu ingerlanerartussaaput. Immauna qimanginniasaatiu pissanganitsinnu ilaasoruissua sila aput tappuani qanu isikkuarpa. Tappan massak aingitmi isikkaarpu. Tas siullarmik naqqa atersinnaankaluarparpu. Kisia massakki
tas agurivat tapon qulaningaan ammunaqatungaan liftitungaanut aternerassoor tas slalom stuarsaler slalommilu aternerassoor taamaatim tas isiinnaartun fiarsunilullut piktaasoruissuungup tas ataan apuusinnaangumata kisia tassiinaatuoqap Super G aqai ingerlanerartissaaluoq unisinnaarnikuuq tas ingerlanerassaangil Super G tan unitiut aqai tas aqisuqassangila аллани иммиккут писуссарпассуи тортиллуит таасассақарнерпит таасиннаасак аам эққалаарлу нунатсинни уллуиннаар такуна аюккагут соорлу инуит нахуератитта пингуатаат аам тeenit инсианерит эққилли пингуатаат тамаккуа aqai tas arartissapпут inuit pinguataan Indianer pinguataa DNA Games tulleriarner nikinnikuupun imat pilersaatiinikualorpap snow arenam aqai aalartissaasin kisia allangornikuua katuami aalartissappun taa snow arenam snow snake ingertissavaat taa hand games ingerlaanassoo aama pingasungornermi kisia tas pole push nuunikuuor tas overdommer head official Sam Johnston tikimmat tulleriarner takiami ata tassan sunafti isimareepoqarmi taamillen paasiwa ajattaanera taakua pole push taakua kingilliisariqaarmi oqimaatoruussium arternarsimaa kisia kingillerpaasoo noqquunersuus taana нэрнарторуусуами тассам налингилертаматта нэрнартиинер таамаасим таа кигиллерпаассаангорами таамиллин тас никинникууп тасса qanummi ullumik qanummi siisimavis tassa eqqisiallakkallarpusi tamarmtikippup tas ааллартисиннаангорпут тамагаяавими тас тамаам тассами тимерсуу тамам аалартингилла кися тимерсуут арсақ badminton аалартиппу таа аммаанерсиарна ингерлакками nuunnersimi armi nerneqarlun taamillin tas orassuun eqqisillin unnum neeqatiuak ilarittak nuunneqaa Buenormi. Tas neriussuut tas aamalinnaaffiuartussaati sapaaluguneri ingerlaneraan aam arlaani uterfiisaarumaarpagut. Tuluttuunaarta aama manna tuluttu oqaasilinnik isiinnaarneqas sasoralugu taamaakkunavippa. Klaus Nielsen, you're the sports coordinator during the Arctic Winter Games this week in Nuuk. How did it take off today? Are you happy with the start of the Arctic Winter Games? Are all the plans according to what you expected? Yes, I'm happy because it's almost everything went like we are working on it. The only thing is soccer. Indoor soccer has been delayed for 1 hour and Yukon's delay for the arrival. Badminton, it's started on time and everyone seems to be happy now because everything is moving. Everyone has arrived and the opening ceremony went well. Yes, everything is quite good and we are happy. During the countdown to the Arctic Winter Games, so many days left. Now it opened. What we've been worrying about, most of us here in Nuuk, is about the snow, the alpine sports. How is that going? Yeah, we have a lack of snow up to the games, but the last 5 days before the games there's come a lot of snow and now it seems that will come in some more. And alpine is gonna be from Tuesday. They're gonna go from the top to the bottom before they go for only to the middle of the on the piste. So now it's okay, and that's only tomorrow Super G. It's cancelled. There's not snow enough on the big track, so it's out. But all the other sports are going to be according to the plan. And if there are any changes, people will be able to see from different schemes that you will show daily where the different things are going on. We have every morning we have
AM we have a DNA games, a safety mission meeting, and if there's some change we tell it there, and after if we find out about 9 o'clock we go direct to the chef and tell them to the press, and we have papers, the new schedule printed and handed out, so yes. Okay, well, congratulations and good luck for the rest of the week. Thank you for coming. Thank you. Taumannakkut maani TV-mi qanu taaguteqarpimma ataqatsiissaarisumik taaguteqarput this coordinator. Now I would like to welcome Aallakaatitsivimmit, who is the chief coordinator on KNR-TV Ingertitssorput TV-mi malinnaaffiilaarlu malunnarpu ullukingulli sapalungaakingulliit ulapaartoruissuusi avataaninggaan tigittorarlun ikiorteqarpusi tas aallarteqaaq qanor pilersaaruseqarp pisi sapalunneruna tuutas aallarteqaaq sapalikunneruna aggersoq tas pilersaaruteqarfiarput nulnaaqut akunneri 54 akunnani annartussilimmi TV toqqannarnum allakaatitsinsarnaatsorsuutiarput neriullu taamma ilaatiusilamiittartussaagatta silamik akornersornaqarnata pilersaarutiu tamaasa allakaatissinaassalluineriutiarput tas silassaq malinnaaffiisaruissuunarparp maannuumiusuut ullun aggersuneqanuissanersoq kisian massak isikkua ajorpallaunangila qanoq ullunaangaillu allakaatissassuusi tas ulluusivisunerparta oqarsinnaagut allakaatitsassuugu tas ullaatungaa tamaasa ualikkullu Timersortartunik piffin assiingitsuni toqqaannartassuugut taavalu taaknaammassi yaangatsigit unnukkut arfinmarluninga qulingiluatungaan ataasingorn marlungorn sisamangornerlu taawal pingasungornerm qulingiluoqqaqqaningaanniit aqqanqaqqattungaan katuami aliikkusersuineret nipilersornik aliikkusersuineret am toqqaannartassugut taavalu tamatum kingorna qanoru allakaatineqariaraangat ammaan studie misorlu una aallartitarput unnui tamaasa sisamangorn ilangullu tallimangorn kisiapinnugu aallakaatifiisassugut. Just briefly in English, the KNR-TV are planning numerous programs during the Arctic Winter Games, and it will be live from the different venues during the daytime, and of course the programs will be you will be able to see on TV, text TV, and they will be daily renewed. In the evenings there will be live coverage also from 7 through 9, and after the news in Greenlandic from 9:30 till around midnight, broadcasting from the studio. Qanormitas atortussas tamaasa piuasi tamam ingerlalluarput massakaallartikkatta qanoq nalli kannersinnaaviuq ullumi ammaanersiornsoorla assersuutialu ullumi ammaanersiornugut TV-lerisutut iluatsilluartutut nallerparput atortussaut pissarsiarniakku tamam tikinnikuupput ilaatiussoorunami nutaajugamik aortortaqalaalaaluarkisianmaan illuiluaningaan pikeriikkatsinik amerlaquserluit tasnaammatsippugut atortu isumalluarnartoruussuupput una soorunam ultamaasa nuuttarnissarp sulipissangaap sulimisilinginnatsiusukkasuumi piffim allamnuus nuunnissarput atortorussaarutit taakkuanutaat pissarsiaranikuusas taamatut tassa nuuttaqattaarluit piilimiitiinnarluit atorneqarsinnaarput suu tas mannak uannuttaqattaarnissatsinni pisariaqarsmuu piilimut piililuanut ikkussulluit peeqattaarniit aaliangersimasum ikkusimaffeqartinnissaat. I think that's a new thing that according to the Arctic Winter Games schedule, that the KNR-TV has obtained some new technical equipment, now able for the first time to move from place to place. I don't know what they're called in English, OB. A flexible way of transmissions from different venues.
And Aallakaatitsivimmit says that according to the opening ceremony experience today, it seems like it turned out well, and we're hoping that it will turn out well the rest of the week. Qanom unnui ukua massuttoqaannartarnitsinni qanuq eqqarsaatigaasiit ingerlinneqassasut тассоонам уллумиккут уллутаан писимастакусиннеқартассаппут аамалу qaну pulaarteqarluta tussaas sallutamaangaat суу тассами пеқатаajартортуник Timersortartut kultuuriksuliaqartut маани suleqataasut тас киккунниллун оқалоқатсақарфиусиннаасутут ман такорлууппарпут аама Arctic Winter Games-imut аққиссууссаму тассун aliikkusersuisartunik аама soorlerinarsortartunik атаасиаккааник аппитситсарниссарпут исумақатигустигарпут таавалу уллумиуммат аама тимерсуут ассиингит арлақақиммата ултамаас илангус тассам тоққарнартнум ааллакаатсиффигисиннаангисуут тамак аама порнингорлу илангутассианик такутитсиффиттут аторниарпарпут таамату илангутассиортут холликкаартсисамат сулисиппуут укуа тоққарнартум ааллакаатитсартут студиамит ааллакаатитсарту саниатсут. About the program or the plans for those live coverages that we are starting tonight, we will, of course, TV will be showing different activities during the day that have not been broadcasted live. And in the studio here, we will have different guests. There's a lot of cultural events going on. During the week, we have cultural performers here coming, and we will pinpoint different people that are interesting, that have stories to tell to the viewers of the KNR. So that's the plan. TV tungasunsuliaqappasapalunnauna. Missiliorlu. Inuiqassarpianers kiissaqartingi tas gruppikkaarpuut tas imaappoq uutiknikeriut aqqanmarluupput inuppaalun avataaninggaantigiitsiugut maani atorfeqaarnikunik sinerissam aallarnikunik illuqarfinallunaguaqalernikunik tikerartitsiguut Danmarkimingaanniit teermingaan TV-2mingaanillu ikiortissatsinnik tigiissiu amma avataaninggaanni ila kanalakkunningaan aama tikittoqarnammineq aallagattassior absu tas CBC North tassanngaanniit aallagattassiort am suleqatigiikkaammarlu usoraakka tamaani amraatiuliortunik ammaanittoqarpu am unnumut maluiniarpaa allartiliullu tamaani naalakkersuisiuluttaasua taalu Michael Pinser winkagansinmaan ingertatsor CNN-innimut apersorneqartu tassa aama silarsuarmi taspaasinneqarsimassuu ullumikkut absu tas Arctic Winter Games sulisut nammin aqqissuussaannik taakku ikiupallalаарpuut imaat CNN-innimut imaluni tarsiassiorfin allanut siawarterisartunut assitassani nassiussassani pissarsiorfiilaarmatiusoornum ikiukkusulta amikiorpu. Yes, it's a huge programming to make the different programs from the Arctic Winter Game, as everybody can imagine. And besides the crew of the KNR, there are people from Denmark, from TV2 and Radio Denmark assisting here during the week. There are people from CBC North, from Canada, coming here to cover the Arctic Winter Games. And just before we went on air here, there were a couple of interviews here in the studio for the CNN, so it's a worldwide event. Stine skifte tigilluarit tassa raatiomingaanniit kalasnaat raationingaanniit am ilispilsautin ulikkaarpusinalungilaa ilaana амерлакимматаан аллаттуилаарникуугама тасса аюнгила аюнгиллуиннарпор тулуттут илисаатилаассаутиуллерми тасса иллиама тасса аққатут раатиумила тақатииса саарисуут раатиу культуоқарнэрмут аликусерсуилермуллу иммиккоортақарфиан ааққиссуусуунга раатиупродукшууним сукканерусум уллуинартаан таасарпарпут. Let me just introduce Stine Skifte from the radio part of the Radio Greenland. And there's a lot of programs during the Arctic Winter Games, of course. She is the chief editor on the cultural and the reporting part of the Radio Greenland.
qaapilersarutisi amerlaunaqaat piffissa aamikilleqarmat tusalaariart. So tassa siullamo qaatilaaruspa ammaanersiornermi aallakaatitsimanerput telefoniinnaayalluartuk nallilipallakkatsiukku sanartoriorisuarm ingerlasimaoq ataasinguamilluunniit toortagasa kukkus toortoorsimangilarput aallakaatiterkusaartorsuarm ingerlasimaoq Arctic Winter Games qarnissaattungaan aallakaatitsiualaarsimavugut paassutissan assiingitsorpassuarni mussarluta taavalu sapaat akunnaarta ingerlanassaa ullaanganiit ilangutilaartuutsiu tuluttut minutsin tallimani ilangussarniaratta ullaakkorsiutin taagortakkatinni CBC raatiumingaanneersut suleqatigiillutik ittastaakkua immiussassaput toqaanangikkunik ullaatamaasa tuluttut raatiuk aallakaatitsarnaa aliangersimasoq suun ullumikkorpiaq neriorsuisinnaangilan nalmaaqut aallangersimas kiseq qularingimipara 28 eller arfinpingersqaangerlu ullaak arfinpingersqaangerlu tan sisamanut aallangersunngortissinnaagiput taanna tas aqau ullaakkut 28 taan aallangiunneqarsimamma tan pingautiqalassaam tulut vilangutilassallu. There has been a short evaluation of the start of the radio coverage of the Arctic Winter Games from the opening ceremony, and apparently everybody seems happy. It went well, no technical problems. And for the next week there will be coverage during the day. The radio starts 6:30 in the morning, and there will be an English summary every morning during the breakfast radio, as we call it here in Greenland. Probably 8:20 in the morning in English with the assistance of the CBC people. Ultamaasa ataasingornermiit tallimangorn ilangullu ullaakkut quliningaanniit ulluqaqqattungaanut toqaanartum aallakaatitsassaagut taavlu ulluqaqqanut tas pisartaakkua pereeriarpata marluningaanniit aam ualikkut arfanqeqqatatungaanut aam toqqaanartum aallakaatitsassalluta studie mittoqassuugut taava nuuttaqattaartassoorput nuummi pisunut assiingitsunut taaval aama suleqaterpa taasermassak eqalunniittoq aama ilanggussisassaaq eqalunningaitsusoqarpa inernerit pingaarnerutinningguatsiarpai sorpassuarn aamsoorunam pisoqarfiussammat assiingitsut kultuurit pisulsoorunam aama unamminerit ilanguttarniarluit taamat oqaltuarpa. And there will be live and recorded programs on radio all day, in the morning, or from 10 to 12 in the afternoon, and in the evening. And there will always also be a reporter in Iqaluit. As you know, the Arctic Winter Games is divided between Nuuk and Iqaluit, and there are people from KNR in Iqaluit that will broadcast from there. Not so much oriented on the results of the different games, but more on the cultural events and different things around the competitions. Aallakaatitsarnissatin aama soornam unnukkut aama aallakaatitsassaagut radioavis qallunaatut siuartinikuarput arfinmarlunut tan qulingluan appittartussangorlugu taava katuami ukukaalassuuit taavalu inuusuttunut aama aaqqissuussinerit hansiget oqaluffiani tusarnaartitsineq ataas aallakaatissaarup aappa immiutissaarput kisiani immiussarput kingusinnerusuk aallakaatissaarup immiussisaqaasima aammas kingusinnerusuk tusartaassitsima ilaana katilluit maani 48 tiimmissaani radio aallakaatitsaaq Arctic Winter Gamesiinnerm tungasuni. There will be around 50 hours of radio live and recorded during the week. There will be live coverage of the gala concerts in Qaduaq in the Cultural House, and there will be a couple of church concerts too that will be sent on radio, one of them live and one of them later. And a lot of other programs during the week, and a lot of programs will of course be recorded for a later occasions. Awadaningan ikiortilersorluspivisi. Teknikat qasaatialuit ikiortilersorluta pivugut
pingassisam tallima tamatummissaannipput avataaningaanniit attartukkagut katilluta immaamaani aallakaatitsistekniikererlut 2025 missaannissuugut kiseqqisaanginnak maangingin oqartoqarsinaa atsaataama aama TV-eqarsaa atsaataama ulapittoqartigaa ataatsik taamatoqtaamatorsuat pisoqarneran pissangasoruissuuvugut aama suleqatigut kultuoqarnermut aliikkusersuisartunik immikkoortaqarfim sulisuusugut imatorsuat Timersornerm ila ilismasaqartorsuunginnat taquanartum kilaasikkunningaan ikiorneqarluta aallakaatitsinerup nalaani soorlu Timersul nileringisaannartut uka aallakaatitsussaaput sumiiffin ataasiakkaan tassa inissisimasussaayamik taa immik illisimasalimmik tassiortagassatinnik nassaarniku tautaassumap ikkiussavaatigut raatiuk oqaltuulta susoqartoruna ila qanerpiarum pisoqat angusasuuni well around also assistance from outside for the KNR radio part of the programming here. And as you say, there's not enough sports experts, so you have to rely on Klaus and other people from the Arctic Winter Games. So also to you, good luck with this week. We're looking forward to hear all your programs, to see programs and to see the Arctic Winter Games. Ja, massakullu ualimu ammaanersiornersioqqullugu timersuutit marluk qullinut aallartittu takulaassavagut уллаақ манна аммаанерсиорнеқ уалимут ингерланнеқартоқ пеққаянгитсоқ тимерсуутит марлук унаммиссутигалуит ааллартиннеқарпут налунаарутааққулинут сулуқарлуни тасса бадминтоннерлуни унамминерит нууссууп тимерсортарфиани аалларнисарнеқарпут qulарнангитсумик нунарпут писарнермисут сулуқарлуни арлалинник уямминик писсарсиниссаа илимаинеқарсиннаавоқ таманнами Arctic Winter Games seqartarnerni siusunnerusukkut pisartuni takusaqaersimagatigu taman pillu nunatta suluqartartuisa qanoq angusaqarsinnaanera pillu Albert Damgaard ima oqarpoq tas ilimaisussoruissuua imaat mitalia naruussuornissaat tas yamipaanerlutil pigami taavaluga siornatu am unamisarneri am taak naatsorsuutigissautsi imaat premiannattarnikuami ilimaisoruissuua mitaliannissa Yes, maluginiarnerp aama unammeriaasaat kalaalli imma unammeriaasianingaanni ileqqumik allaanerulaartun toriaaseqart tas uakalall teknikkik kakkagineruakka imma nuqarliunerualuarluk kisiapikkoornerussuup unammineri 351 sabaat kunnerat ingerlanerani unammistiineqassapput taavalu ayuaaniutivinneri tallimangorpat налунаагутаққулингилуаниит тасса 0900 ингерланнеқалерпата TV-кут тоққааннартумик инуссивиммиит аюаниутивиннерит ааллакаатиннеқассаппут аам уллаатунга нууп тимерсортарфиани иллуп илуани арсааллуни унамминерит налунаагута аққанқаангарлуутан пингасут ааллартисарнеқарпут нивиарсиссат нукапписсаллу пеқатаал фигисаанник арсааннерит унаммиссутиинеқартуссаасут нунанит укунингаанниит пеқатааффиинеқассаппут Alaska, Yukon, Alberta North, Nunavut, Northwest Territories, Chukotka, Magadan, Tavalu, Kalaallit Nunaat. Unamminersiulleq aallartinneqarmat nuuptimersortarfia isiginnaarianit orniqarneqarlualerersimamoq. Arctic Winter Games 2002 illup iluani arsaalluni unamminerit siullermik unammistuineqarmata nivissat unammipput tassani unammillutik Northwest Territories kalaallit nunaannut arsariaaseq Arctic Winter Gamesimi ingerlanneqartartoq nunatsinni arsariaatsimit allaanerulaartuuq
tässä kanadamiut arsariaaserimassuk mulman sanguamini titarsungaartoq kisimi arsaaffigisinnaasarpaa tassalu paanimi arsaqataasut tassunga pisinnaanaq ajarput aamma mulmaani periarfissaqartarpoq assaminik arsaq tigussаллугу moorli siulleq nunatta ajunneриsaa tequlaariartigu tassani nunarput taatsimik siuarluni ajuuppoq unaminermi siullermi kalaallit Northwest Territorium ajuaaput marloraaramik akataasartut isikkamik illup iluani arsaallun unamminerit katilluit 77 ullumi isapaammiit tallimangorner ilangullugu unammisutaassaput unamminerillu naggaserlugit tallimangorpat marsip 22-ani nalunaaqutaq pingasunut toqqaannartumik TV-ikkut nuup Timersortarfiannit ajuaaniutivinnerit aallakaatineqassaput Ja, oqaatineqaartutut taakkua suleqarnerit taavalu isikkama arsarnerit umusapaat akunneringerlani qanu ingerlisimanerit takutittarumaarpagut. Ja. Taavalu allamut saassugut Timersornerunguttimut maannakkut assinik assiingitun isiinnaalaassugut ullumi ernaluungip saqqummersitinerit ilaat pulaarsimava. Ulluni imakkunani aaqqissuussarpassuarnut ilaapput saqqummersitinerit assiingitsut soorlu nunatta katersugaasiviani assit 1960-sikkunniit 90-sikkut ingerlaneranut assilisaasimasut assilisuuvoq qunersi ruusing 1959-simi ringstedimi assilisutut naammassigami nunatsinni namminersorluni assilisartuusimasoq 1993-simi nunap inoqqaavisa ukiuannut atasumik kalaallit avanersuarmit illoqqortoormiunut saqqummersimasai maanna aliannaarfigissavagut siulleq tassa nukappiaqqat appaliarsunnik erisartut siurapalummi 1960-simi Aajukulu avanersuarmiut arnat meeqqallu qeqertarsuaq 1960 nunaqqatingiit silamiittut Aajukulu avanersuarmiut piniartut peqangaaramik qaannat usuusaannut mattaat nivingaalluit Aajunalu kunuunguup angalaqassua qaavigarsuaq uummannami 1969-simi assilisaq avanersuarmiut arnatortut Aajukulu qimusserpassuit upernavimmi 1967-simi aamma aajuna nukappiaaq angutaata qajartornermik ilinniartikkaa uqaatsuni arfermik nuummi pilattut 1973-simi aanaap ernguttani aneeqatigingai isortumi 90-sikkunni puisimik pilattoq sermiligaarmiu ittoqqortoormiuni ingertoq 1970-simi avanersuarmiut meeqqat appaliarsunnik pinguartut ilalumi appaliarsoqartarmat Aajukulu qeqertarsuatsiani niviarsiaqqat sissami pinguartut qaangup eqqaani Aajunalu ammassalimmi apersortittoq ilaquttanilu arnap meeraq kissumiaraa ammassalimmi niviarsiaqqap qimmiaraatini paaringai qernertivartinni uqaluqatingeruyortut kuummiuni kullorsuarmi yuumutoqarsuaq uialu
Taavaru uku meeqqat paaqqinnittарфимми юуллисиорсималлутик перусуерсартарфилиарсимасут ассорсуақ торраллас неқарсимаппут ааюналу анаанап меэққани амаараа икерасаарсук 1960 укулу утоққаат кангааммиормиут арнат эққиссисимаартут Jens Danielsen unu flaisiarilu alaskамут qimусseersimallуtik nuummiittut uummannatsiap nuussuup tungaanut isikkivia kitsissuarsummiut nasittut qaanniviit eqqaanniit meeqqat piniariartarfimmi nuugaalimmi ukeqataasimasut umiarsuaqqamut Anders Olsennimut ilaasut unalu ingertoq ammassalimmiu nuugaalimmi ukiisimasut Anders Olsennimut ilaallutik ammassalimmut sikittut 1992-imi meeqqat piniariartarfimmi sermiligaap eqqaani pinguartut aappariit ammassalimmiut 1992-imi assilisat piniartup meeqqani piniariartarfimmi kangerlussuarmi Anders Olsennimut ikaarukkai ittoqqortoormiormiup angutip utoqqaap qattaq sanaani pinningaartorsuaq tigummingaa taamaalillutalu qunerseeqrussingip assilisaanik takusassiilaarpugut Well, there's a lot of happenings or events this week, and if you can go to the different exhibitions and different cultural events, you will not miss this week of the Arctic Winter Games. Tawa bessekkut aama takutissaarput maani nuummi qanu iliusoqartoqarsimanersoq angallannissa eqqarsaatigalu tassa Arctic Winter Games eqarnerani inussiviu eqqaani tassa Timersortarfissuu eqqaani iluanilu inupassuit katorsuuffiisassaanni ajutortoqassaaluarpat aquserngit ingerlaviussas qanoq atorneqarnissaat politiit aliangersorsimavaat taakulu aama pingaruteqarmata ajutortoqanginnissaa eqqarsaatigalu aama nasugaatigilarnissaa pingartissimaarput. During this week, where around 1,000 people have arrived in Nuuk and expanded the population of Nuuk from around 15,000 to around 16,000, different measures have been taken to make sure that the traffic goes smoothly, and in cooperation with the police of Nuuk, there has been different plans to regulate the traffic in Nuuk. We'll see how that is going to affect us all now. Sabajupamingaanik nuumi Arctic Winter Games aallartittussaaro tassunivat atillu inupassuit nuumi tikaartussaaput aama nalunarngituut Nuuk piilerpassuaqarpoq taman kuunguatsiarpullu Arctic Winter Games aqarnaat nalaani aqqusarngut ilaasa matusoriaqalernaat aamalu assigiinnertumik ingerlafiisaqajaqalernaat Madsfjord Christensen soq taamaliortariaqalerpis naatsorsuutigatsiu annorm maanersiornerm nakataarnersiornermilu pikani inussuummi assoriorussu ussakaasoqartussaanaa naatsorsuutigaar taavalu nuummi naluneqangitsutut piilerparparpassuaqarami naatsorsuutigaar taamaalluta ajornartorsinnaassаллута piili ingammeeqqarsaatigalu tassa inuit inussiviliartut piilitik maangaanaq uniorartikkaluarpati aqqusarngiimma atorunnaarsinnaajunnaarnissaa teqqarsaatigineqap so tas maasiulliukkutsiu ammaanersiorner nakataarnersiornermilu tassani una aqqusiner massakunikorfigisarput taavalu tulli aqquserngiaamma Børnehjemsvej taavalu inspektørprakki taakkua matuneqavissaput tas piilinik sunillunni figineqarsinnaassangillat ajuutuittoqornissaa taanna pissagaluarpat ajoqutaa sinnaaqinammata taava
Arctic Winter Games naliinnaasumi ingerlanerani tas aqaumingaanik arfiningornermi qulininngaanik ukua ataasinarmi ingerlaffiaqqusaalissapput aqusermi tas insratserneqassapput nalunaaqutta tungaanut silerpiatungaanigaani saammiutungaanut taamalla ingerlaffiineqarsinnaangussаллутик pakederfiiqqusaajunnaassаллутиллу аллиарталерсорсимаффи налаатигу икуаллаттоқалиссагалуарпат инунниллууннит тоортоқассагалуарпат қатсерисартут накорсат политиллупилиса ақутуссааруттоорсинаанаа таамаалиорниккут пингитсоортиниарнеқарпоқ аққусинернеқанеқ илиорниссамик пеққуссусит униоққутиннеқассаппата ингерлааннэртумик ингерлатсиут акилисинеқартассаппут Ja, tässä allangutaasiagallartut ippassaquliniit atuutilersut Arctic Winter Games qarnerat nalaani atuutissappula Spalkunarnallu. Spalkunarnallu. Tallimangorp ilangullu taamasoor. Tava maannakkut nakhisiiriartulerniitsinni. Uani spalkunarani pisusset illit. Taqqumuutilaassavatiila. So ullormut soonam aquum pisusset aama eqqaasarumarpagut soonillim amsiusin noosuk oqartuut ullumikku pisimasut immiunneqarsimasut aama takutittaarumarluit aqaw ataasingorneq marsi attania pisussarpassuupput tulleriaalassavak aama nammineq takusinnaassavasi inuit pinguataat ullaanganit ullaatungaa quliningaannit ingerlanneqassapput nuussuarhaaliani taavalu uan inussiusilataani tiinit tassa eqqillit tiinit pinguataat ingerlanneqassallutik ualikkut soortiusinnersuk amppaasigipput sisoarneq aqaw ingerlanneqassangineq taanna atsamarlungorpa allartittussaaroq inussivimmi badmintonnerneq unammineq ingerlaqqissuu aqagu ullunaangajavillugu tassam quliningaani qulinut unammineq ingerlanneqassapput taavalu sisoqaatinik oqilu niunneq aama ingerlanneq allartissallun aqagu ullaakkut quligiluanut nuussuumanguani taan isiinaarneqarsinnaaroq maani nuummit Timersortarfimmi illuiluan arsaanneq ingerlanneqassooq aama ullunaajullu tassa arfin piasuningaanniit arsaatillissapput unnukkut aqqartungaanut kakkaammi snowboardsertut quassussuarmi aama isiinaarneqarsinnaapput Borteenersortut pavani tiileqqaani miinihaalimi ingerlanneqassapput tas tamangajaimik nalnaaqutartaa takusinnaassuasi tas ulnaangiallu ingerlanneqassapput inussivimmi aama volleyballti unammineq allartissooq taavalu eqqaasarup aama ultamaasa ajugaasoqartartussaammat ajugaasut nersornaaserneqarneri mitaaliam tunneqarneri ingerlanneqartassooq ualikkut tallimanut inussiviusilataani taavalu unnukku aamquli arfin marlunut aama ingerlanneqartas tassalluni nuussuarmi haalimi tastaakku assersuutiinnerluu taavagut aama nammineq ingerlaarluni aamalu sumitamaani allaartat nimingartorneqarsimas aama Arctic Winter Games sulisunik paasiniarneqarsinnaapisussat piussar pauissui amerlangaarmata immaat amakkerlui taaneqarsinnaan kaluarput nakalaatiut the program for this week is heavy, as everybody has understood by now, I think. We will show the different programs, the different venues in sports and culture and different gala concerts from day to day, and there will be a lot of volunteers and people from the Arctic Winter Games to assist you if you want to know what is going on, when it's going on, and where it's going on. So all the different sports venues will start tomorrow, except for the alpine skiing, which is starting Tuesday. So Monday, March the 18th, is the first big day of the sports events. Taamaillut tassa qilanartuusilarpuut sapaatunna una pisussamik unnuitamaasa uut quliqeqqaningaan allartittassuut sisamangern ilangullugu tupaarnerlu uut tasmaanitassuut taulu inuppassuimaaniimmata aamma naatsorsuutigaarpa aamneriutigaarput pulaartittaumaarlu ilaa pissaganartuit oqultuassan ulikkaassaput lipilersortoqartassugut imma arlaan immikkugajaartun takusitsoqartassooq tas nalnerumangilaq kultuuren pisussat aamma ilangutilaarsinnaavagummi sorpassuupput aatsain takutilaarparp saqqummersitineq tassa
Takornaria allaffianni pisoqartussaaroq aqumitsuliarnerm tungasunik aamma eqqaassaqarput maani igasoqartartussaammat tassa issittumi nerisassiorner taam taaneqarsinnaagunarpoq taanna illukkiami ikani inussiviusilataani ingertanneqartassau ultamaasa qassinungooqqulininngaanniit ualiksisamatungaanut tassa nakhueqatitta aamal tikera illat nerisassiugaat assiingiit namminnassataat qanoq igeneqarparnersut qanoq mamassuseqarnerstaakan aam usserneqarsinnaapa aamma neriuppuut savaagunneri ingertanerian maani tamakkuning takutitilarsinnaagumaarlut unnukkut kaduami pisussani ulikkaarpoq nipilersortartut assiingit takutissartut qilaatersortullu pisus aama maaniipput taamaattumi tassa ullutamaasa pisussat qimerluorluarluit pisaajaqarpoq malinaaniassagaanni tamaasa angumereneqarsinnaangimmat assoqutigineqarnerusut soqutiginerusavut ornittaarumarput. And there's, of course, a lot of cultural events going on during this week. There are different exhibitions. There are concerts in Kaduaq, the cultural hall here in Nuuk. There's an art and crafts fair. Arctic fashion shows will be shown during this week. And one exciting thing also is that there will be an Arctic kitchen made up at the igloo just outside the show arena. The show arena, it's called, just outside the big hall in Usivik. So you will be able to taste different specialities from the various participating countries. Tässä pääsiuassi soppauisu ingertanneqartussaasut uninummut taamatu aallakaatitsinerpu siullerma aallakaatitsinerpu naammassilerparput neriuppuut nuanneralu isiginnaarsimassasusi taulu aqau takoqqannissarput quleqeqqan aallartissu aqau neriuppuut unnussiorluasi aamma piffissangorput sinilluarisi. That rounds up the program for tonight, the first live program from KNR-TV. Dubanak and I hope that you have enjoyed our little show tonight, our first show. The first one. And we will continue next week, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Thursday will be starting 9:30 p.m. from this studio. We will have different guests. We will have tried to find the most interesting people. We're hoping we could get everybody in here to tell their stories, but we will pinpoint a couple of them to tell us about where they come from, what they're doing, or what sports they're doing. And we hope to have the Arctic kitchen in here at some point so we can taste some of the goodies from outside the studio. So, hope you enjoyed the show tonight. Looking forward to see you all tomorrow evening at 9:30. Good night. Good night. 조심하노? 오비면너. Right. 이긴구치기 있노? 너가 나와있노? Friendship. 하실 수 있어서? 미운낭노? Endurance. Burning desire to
Ussangana. Uyasunna. Excitement. Unemmissonna. Aksaronna. Challenge. Attuumassuteqartunik. AWG-mut. Unity. Take it away. Burning desire to wear the golden desire to wear the golden burning desire to wear the golden desire to wear the golden oh yeah yeah oh yeah yeah. Burning desire to wear the golden desire to wear the golden oh yeah yeah oh yeah yeah oh yeah oh yeah yeah ah yeah 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 ah yeah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah 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 ah yeah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah yeah. One more time. Ah yeah yeah. Sing with us. Ah yeah yeah. Ah yeah. Ah yeah yeah. Ah yeah yeah yeah. One more time for the Ah yeah yeah.